emakhosini umhlambululi isigodlo amanzi nentaba asiphiwanga thina izigodlo ezinemithi ezineyiwasho asiphiwanga lokho uma uzohlola wazi ukuthi sisuke sihlolela umsamo awuzi kimi mina angifuni umuntu asise nensila lapha mkwami ngiyahlola mangicela ukuhlolela umsamo ngicela igama lakho isibongo saka mama nesika baba ngicele nesithombe sakho sihlole emsamo wakho uma kunamacala asimane sivele siye siyolungisa umsamo sicala silungisa wena umuntu kwamela emanzini nasentabeni aclean anuka kamnandi angenavumbule lo muntu wesilisa noma umuntu wesifazane kwamele uzaleke kabusha so sicala ngani ngokuthi uhlambululwe cala kune treatment yakhona yilezo senza ukuthi mase sifika emanzini ngokubhule masifika emanzini sesizokhuluma kulula ukuthi basizwe baphakame uyelani emanzini uyohlambululana emanzini amanzi akusi ukuthi ngikapi round nje ngishaye round ngiyobona amanzi hayi kwamele ube nesizathu ukuya emanzini uma kunomelaphi wendabuko othi asiye emanzini angazange akufake kwi-treatment yokufutha gabhageza cause you must be clean ukuze uye emanzini uyelani icala liphi leli oliyele emanzini ngoba emanzini ubuyiselwe esibelethweni sikanina wakho la usohlanganisa nani nabogogo nabomkhulu now uyolungisa icala lakabani ingabe uyohlambululana uyohlambulula abakini ingabe uyolungisa ilati lomntana and sekukubi manje kunomfula omncane kube nomfula omkhulu umfula lomncane izinto azisakhona ukuhamba umfula kwamele uhambe vele uhambise izinto kodwa awusahambi izinto ziyastaka the way in nature isikwatele ngakhona so uma uzolahlela impahla yomntana lapha emfuleni usazobuya futhi uzogeza futhi lapha la wawuzogeza izono and mawuthi uyabheka azihambanga zisekhona lezi zinto so uma uyanomelaphi wendabuko emanzini don't always think ungacabangi ukuthi kuyokhanya ngoba asazi ukuthi uhambisa unyanga mthakathi noma uhambiswa ye good soul na ngoba emanzini kuya kwasani umubi umuhle in as much as enkonzweni kungena kwasani uyayigqoka umNazaretha ube mhlophe kodwa umthakathi uyalibamba iBhayibheli angithi ngayenza ivideo ngabonisa abakaKristu ukuthi uma ngempela mina nithi ngikhuluma namadimoni kungani iBhayibheli ngoba singabakhe sonke now ningangifanisi nabathakathi angikaze futhi ngawubamba umuthi kodwa ngizama ukuthini everywhere la si expect ukuthi kube holy khona kubi so okuyise emanzini uyazizwa mani mawuthathelwe something ngokamoya abanye baphuma amazinyo abanye baphuphe inwele zabo zweli kula ubonisa ukuthi uthathelwa amandla noma futhi ngeke bawathanda amandla akho kodwa bazowawisa right now we've got abantu ekuthwele ngabo bangekho aware kakhulukazi ukuze uyibone le nto zibuza ukuthi kungani ngiyasebenza imali ngiyibona kuyenzeka ukuthi kuthwele ngawe the more you work umjuluko wakho uyangale remember uziyele masikhuluma ngamathongo ayasilekelela hambe nathi kodwa soon as ungena endaweni wrong bajika bona bawulimbaza wena umzimba wakho nenhlanhla oyiphe amathongo akho kodwa they are mercury amathongo they can't ukuthi batshontshe idlozi lakho noma batshontshe isithunywa sakho no angeke yenzeke lento kodwa yona iyakushiya sona siyakushiya isithunywa ingelo siyakushiya amathongo akho ayakushiya basebenzisa umzimba wakho nivaleke ingakho ke manje ningasayenzini ningasakhona ukuxhumana nabakini so uyelana emanzini kuthiwe uyoyenzana emanzini kuthiwe uyogeza ibhadi wrong
ibhadi ligezwa aligezwe emanzini kuzokhulunywa kuzoyenzwa amacala semsamo mawuye emanzini isigodlo somsamo amanzi makuthiwa kuyokhipha isilwane emanzini amanga makuthiwa uma uzogeza i-private party yakho umuntu wesifazane ukuze bahlala abantu besilisa amanga uma kuthiwa amanzi as long kungakhulunywa ngethonga lakho emanzini nani khohlwa ayikho into yoyenza uyelani emanzini umbuzo umile emakhosini akuyokhanya please don't forget to like and subscribe